Budući da smo već spominjali načine unosa datuma još u drugom poglavlju, želeo bih samo da se podsjetimo koje funkcije možemo da koristimo za unos datuma. Postoji više načina da unesemo datum. Možemo ga uneti broj po broj kako se taj datum ne bi menjao, a možemo koristiti i funkcije pri čemu bi se taj datum ažurirao svaki put kada izmenimo nešto u našem dokumentu. Kada želimo da unesemo stalan datum, možemo da koristimo prečicu umesto da ga unosimo broj po broj. Ukoliko pritisnete Ctrl tačka zarez na vašoj tastaturi, Excel će trenutno da unese današnji datum. Ukoliko imate podešen srpski jezik, a tastaturu na engleskom jeziku, prečica će vam biti Ctrl Shift zarez. Sad ćemo pritisnuti Enter, da bismo uneli datum koji se ažurira svaki put kada napravimo izmenu. Unećemo jednako, a zatim funkciju Today. Naravno, možete samo da počnete da kucate, a zatim da pritisnete Tab i Enter. Kao što ste imali priliku da vidite, funkcija Today nema nikakve vrednosti unutar zagrada. Još jedna funkcija nam omogućava da unesemo pored današnjeg datuma i trenutno vreme, koje se također ažurira prilikom svake izmene u dokumentu. Ponovo ćemo uneti jednako, zatim Now, pritisnuti Tab i ponovo Enter. Kao što vidite, sada imamo i vreme kada smo poslednji put vršili izmenu na našem dokumentu.